دم باش خوندکارن هیجا از ماموستا شیخ محمد ورمه برانش جواکناسی آمادایی ددو وانا اما ایرو لسر پیروزین جواکی بیشتی مجیانا جواکی ناس کر چاو مروف تیبی که جوی جیانا هان و ناسنامه خود هندری وی جیانه ده ناس بکه بردوامی اوی هشمندیه که جواکی جخورا آوا بکه برسگری که خود چار سر بکه یعنی دیرو که هشمندی چاو آتی چه کرن آنها امی پیروزین جواکی به هفره ببین جواکا آوارته باورین وی به تگینا پیروزی تین پیناسه کرن جواک باورین خواه به تگینا چه دیده ناس کرن به تگینا پیروز باوری اوا کو جواک سوجی گرتیه جیانا خود هندره ده بردوام کریه ناسنامه خود دیتیه او ده باوری نه همه هر تشت یعنی هر تم او باوری دنوا لگرین و لپرسینه دی او ده باوریا و جواکی او وکا پیروز لتینرین یا پیروز بهتر جواک بخویه جواک او پیروزه جبرگو جواک تنبه تنرخ پیروز جت باوریان را تنهی تشتین کو جیان پیروز دکی جواک بخویه جواک و تنه به سروخت بونه که زانستی یعنی به سروخت بونه که زانستی لیبله یعنی نه تنه به سروخت بونه که زانستی لیبله به شوین سروخت بونه این کو ام جوان را باوری اولی و میتولوژیک جی دبیجن دپجرینه یعنی بدمیره باوری انخواه چه دکه هم بربازه که اولی به میتولوژی بیانجی باوری سر بخواه یعنی چنه هنه جدر وی اول و میتولوژی باورین یا راستی جواک خواه پیناسه دکه بریا وامپیروزیان جواک خواه چاوا دکه خواه پیناسه دکه خواه جهانی را دیده دیار کرن که به چه هشمندیه تف دگره باوری آوان به چه تشتی پیروز دبینن و چاوا خواه پیناسه دکه اگر مروف پیناسه سر وقت بونا میتولوژی و اولی به پیناسه سر وقت بونا زانستی را هفرو بکه دکاره سوده که باش جه بگره دما کو ام بیجن اول و میتولوژی هیه وان هفرو کرنه که به چره چیکن به زانست دیره و بهتر مروف بکاره خال پیش بخه یانجی سوده که بهتر جه بگره خباتا هشمندی یا جواکه چی پیروز چی جی پوزیتیو به هر دم هول ده خواه پیناسه بکه و گو مگود او کاری جواکی ایگو پیراد به هر دم هول ده خواه به ریاوی کاری پیناسه بکه هم پیروزیین گرنگ این دناوا جواکی ده جی اون چه پیروزیین گرنگ این دناوا جواکی ده گلک تشت جواک وقت تشتن پیروزش خورده بینن یک جه خدایتی هلبت خدا لجم جواکه پیروزه چه اول به چه باورین وکی دن به میناکم بیجن هندوسی به میناکم بیجن چینی به برواز تاو به چه برواز خریستیان به اولین یک خدایی به اولین پر خدایی به تشتکی آنیمیزم به هر تم او خدا تشتکی پیروزه در زانستا جواکی ده واقع خدایتی به ناسنامه جواکی و تکلداره گریدایی چیه؟ گریدایی ناسنامه جواکی پیروزی بونا گل خدا تینرین به ناسنامه جواکی را تکلداره دکاره ده آستا هری جورده ببه تگینه که بردل ودیرا تجرید کرنا جواکی را یعنی گوا جواک خود تجرید دکه ده هزیره اف ده به برسوا بردل جبر کو جواک وی پیروز دکه و مزناهیا خدا جدر و جواکی تواتی ناده دما کومگو جواک تنبه تو چه قاسی خدا مزن بکی و کی خدا مزن بکی جواکه چما جبر باوری آوان بیوی خداییته وی پیروز دنرن
وی پیروز دبینن لوما مزنبونا خدا دناوا جواکی ده واتیا خوا ده جواک چوی وکا گردونه جی بپجیرینه چی جی وکا باوریه که ده هندری خودی بکه تو جداهی یعنی دناوا ده تنهی هن جواک هنه خدا ده گردونه ده دبینن هن جواک هنه ده به خدا ده هندری مده کاروباری کو امپیر ادبن نزیکاتی مسنجی ارکی کو امپیر ادبن بر پرسیاریا می جواکی همه جچتی جه حسکرنا خداته ده فلسفه ده ایدئالیزم هی بری و روانی نونریا وی که دکن ده فلسفه ده مگو ایدئالیزم ایدئالیزم جه هیبری و روانی نونرتیا چی دکن؟ نونرتیا وی که دکن دزانسته ده چیه؟ اف فلسفهیه دزانسته ده تنه وکه هیبر و روانی یعنی تنه وکه هیبر دمینه دزانسته ده تکلیه وان به هیبری ره چه دبه دفرده هیبر تنهش خوار اساس دگره و تشتین هیبری ده هندره گوهرین ویده ده هن زانستان ده در باس بمینا کم بیجیم زانستا فیزیک چاوال گردون ادنره چاوال وان زاگون ادنره همه تشتیمه روانینه راست زاگون هاتن نویسین اما تشتین بر چاو یعنی به پیوان راست سر عرده کمه به ویره بازه مروف وکه نونرتی دکاره هر تشتی وکه هیبری بگره دست و واته جی وکه خدا ببینه هر تشتین که هیبر اما ده هندره ویده جوهره ویده ده بنگه ویده خدا لوده که یعنی تکلیه آوی پی هی وی او تشتانان کارن بیجن چیکن دناوا جوا که ده ابولو تی شیرو وکرن هزا واتادانه یا مروف به پیشکتنا جواکی بونا ویره دیار دبه چه قاسی مروف کاری به واتای بده تشتا هزا وی هبه گو کاری به واتای بده تشتا او قاسی جواکی بونا وی دیار دبه واتاداینا قطبونا کس جواکی کو لیبرالیزم کاپیتالیزم و دسپینه یعنی تثبیتی که به تمامی دروا که میتولوژیکه واتداینا قطبونا کس جواکی یعنی دما کو انویژن کسین لیبرالیزم اروپای مروف لیبراله لیبرال تی واتیا کو مروف به تنا سری خواه جیان بکیان جی آزادیا کسایتی یک تنه آزاده اما آزادی گریدای جواکی نه گریدای کسایتی کی تنه دما کو در دور آتا آزاد بن پیش آتا چو قاسی آزاد به در دور آتا نه آزاد بن تو نکار جیان بکه وان کسی نه آزاد ره لو ما هزرا لیبرال آ کاپیتالیزم دخوازه واتهی که بده کو چو قاسی اف تشتایا باشه یعنی جی بپیشه کسی کو جی جواکی قد بو بلکه تنه بقاسی یعنی چا میمونه کی کار به دواره ذهنیت و وتدانه ده به پیش بکوه میمون لسر داره ذهنیت کوی هیه تنه او ذهنیت هانه به هزرا لیبرالیزم آگو تنها سری خوش یانده که و تو واته ناده آزادیا جواکی یاد دوا پیغمبرتی ده هر جواکی که ده دما کو اولک هبه یعنی میتولوژیک هبه یعنی باوریک هبه خدا هیه نونرتیا و اولی دیگه یعنی و هزری دیگه یعنی و پیروزیه دیگه به خدا ره پیغمبرتی هیه خلقا دویم آ پیروزین جواکیه خلقا دویم پشتی خدایتی ته پیغمبر خوده هول دده کو به تایبتین خواه نامه خوده بگهینه جواکه و به تایبتیه
تê naskirin. Xweda çi dike yan jî pêxember çi dike nameya xweda digihîne civakê. Ne her kes dikare bibe pêxember. Mirovê ku bikarî bi nameya xweda bigihîne civakê ew pêxember ji ber çi taybetmendî hene. Nameya xweda her kes bi hêsanî nikare nas bike, fam bike, bigihêje û nikare bi rêbazekî çi rêbazî bijî bigîne civakê dema ku taybetmendîn wî tune bin. Nikare di nava civakê de belav bike. Çîna jor a rahîban jî heman kategorî yan jî şav parve dikin. Rahibên Sumer dema dixwestin wê mîtolojiya xwe li ser civakê ferz bikin bi karê pêxembertiyê radibin û vê hicrahanê di nava civakê de belav dikin. Di felsefeyê de berdêla wê filosoftiye. Gava mirov filosof be. û di zanistê jî berdêla wê çi ye? Akademisyen e. Kesê akademî ew perwerdê yan jî karûbarê perwerdê û hişmendiya perwerdê digihîne mirovên din yan jî xwendekaran. Rewşenbîrên di roja me de heman kategoriyê parve dikin. Rewşenbîr jî bi eynê karê, bi karê çandî, karê hunerî, karê wekî din ê cuda cuda dîsa dixin nava civakê de. Asla herî jor de watedariya civakî eşkere û diyar dikin. Feylesof, zanist, kesên zana, got beriya wê jî kesê rahibên Somer bi kî bi avana heme yan jî rewşenbîr hişmendiyek heye wê hişmendiyê nûnertiya wê dikin digihînin civakê. Di asta herî jor de gomago watedîna civakê eşkere û diyar dikin ji ber ku ew hebûna civakê tînin ziman. Ew civakê didin naskirin û hebûna wê tînin ziman. Civak de asta herî jor de vê statuya wan a watedanê dinirxîne. Lewma pîroz tên dîtin. Ew neynika civakê ne û di wijdanê wê de kar dikin û yan jî jiyana civakî berdewam dikin. Lewma hinek hunermend hene, hinek em bêjin filosof hene, hinek zana hene, pir pîroz li wan tê nêrîn. Çima ji ber kar û xebatê ku ji bo civakê kirine karekî pir balkêş e û pir baş e ji bo pêşketina civakê. Di kesayeta wan de civak xwe pîroz dibîne. Yani ana em bêjin filosofek hat pêşiya we, civaknasek bi, hunermendek bi, pêxemberek bi, çi bi, girêdana civakî, civak xwe pê pîroz dibînin yan jî civak xwe pê li pêş dixe û xwe pîroz dibîne pêre. Mirov dikare pîrozkirinê weke xwebnirxkirinê. Yani mirov xwebnirx dike, xwebqîmet dike, yan jî mezinkirin, yan jî watedarkirin, mirov xwebmane dike, yan jî xwe delal dike, delalkirinê jî pênase bike. Mirov dikare bi vî rengî jî pênase bike. Ya sisya çi ye? Ya sisya zanyarî û hozanî. Mirovên zana û mirovên hozan di xeleka pîrozbûnê de ya siyem tê bi heman erk û kêrhatiyê radibe. Barhêlgerên gotin wate û nirxanin û di nava civakê de belav dibin. Çi radikin, çi barî radikin? Gotin, wate û nirx. Van her sîka radibin. Gotin, wate û nirx. Her sînkarên serekeyê ku civaka li ser piyan dihêlin. Helwesta helbestwarî û sincî didin xuyakirin. Helwesta helbestwarî û sincî didin xuyakirin. Biriya helbestên xwe, biriya zanebûna xwe, biriya felsefeya xwe, biriya hozaniya xwe sincê civakê derdixin, diyar dikin. Nûnerên nirxandinên
civakî yên gotin û hunerê ne. Ev serkêşiya çi dikin nirx û watedayîna tiştên civakî dikin. Herî zêde watedariya civakî dijîn û didin xuyakirin. Çima kesên zana û kesên hozan yan jî hunermend her tim vî karê xwe mijûl dibin û dikarin di rewşa civakî de xwe nîşan bidin ji ber her tim di hundirê civakê de dijîn û civak jî bi xwe di hundirê wan de dijî. Lewma dikarin bi pirsgirêkê civakê mijûl bibin û karibin çarekê ji van pirsgirêkar biriya karê xwe rabin. Ya çara alavên pîroz. Heyber û tiştên herî zêde di gavavêtina civakê de tên parastin û pîrozkirin. Ji ber ku pêdiviyeke jiyanî ji civakê re pêşkêş dike. Pîroztî derbasî obje û alavan dibe. Tiştên pîroz derbasî çi dibe? Derbasî alavê mirov dibe. Alavek çi qas bi nirx be û hatibe bedewkirin, xweşikkirin ew qas para wê ya pîroziyê heye. Weke em bêjin destar, dîzik, aş her wekî din. Em bêjin destar, dîzik, aş, em bêjin dêr, camî her wekî din pir hene. Ji ber destar çi didi mirov? Mirov dema ku genim naz dike wî destarî bicêhtîne wê çaxê nirxekî nirxekî pîrozbahiyê didi destar û didi dîzik û didi aş. Ji ber çi ev dibe sedemek ji hebûna wî mirovî re û mirov jiyana xwe pê berdewam dike û ew qasî pîroz dike û bedew dike, xweşik dike. û camî jî aynê tişt û dêr jî aynê tişt. Cihê ku mirov pîrozbahiyên xwe lê parve dike, xweş dike. Çi qasî jê tê xweş dike. Wanaya me vê dekê bi dawî bû, ana em ê pirsên nirxandinê bi hev re çareser bikin. Pirsa yekê dibêje pîroziyên civakî pênase bike û girêdana mirovan pê re bide xuyakirin. Me got civaka awarte baweriyên wê bi têgîna pîroziyê tên pênasekirin ya pîroz civak bi xwe ye. Pirsa didwa dibe çi tiştên pîroz çi guherînan di nava civakê de çê dikin. Tiştên pîroz çi guherînan di nava civakê de çê dikin. Guherîna ku di nava civakê çê dike dihêlî ku civak xwe bi rêya wan pênase bike. Ji nû re civak xwe bi rêya wan pênase bike. Ya siya dibe cejna Newrozê û pîrozkirina wê lêkolîn bike. Cejna Newrozê li cime pîrozê ne? Cejneke pîroz lê tênerîn 21 avdarê gelê Kurd dirin devera seyranekê çê dikin li wê dekê cejna xwe pîroz dikin. Ev li gorî we çima pîroz tênerîn, çima mirov yan jî gelê Kurd yan jî rojlata navîn pir netewên din jî vê cejnê pîroz dikin. Çi girîngiya wê heye û çi hiştiyê gu ev roj ev cejn pîroz bibe. Pirsa çara dibe çend boneyên ku di civakê de tên pîrozkirin bi nav bikin. Çend tiştên ku bûne di nava civakê de pîroz tên dîtin vana bi nav bikin. Wek em kar bêjin cejna Newrozê, cejna jinê, cejna karkeran, cejna mamosteyan pir tişt hene. Vê dekê wanaya me bi dawî dibe bimîn kêf û xweşî heta waneyeke nû.